Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kongera kuba isibaniro ry'ingabo z'amahanga n'imitwe yitwaje intwaro, ni nyuma y'aho umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC wohereje ingabo zo gufasha iz'iki gihugu n'iz'u Burundi guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Abarebera ibintu ahirengeye bagaragaza ko M23 ari umutwe umaze kugaragaza ko ufite imiyoborere ihamye n'imbaraga. Abavuga ibi babishingira ku kuba uyu mutwe warabigaragaje ubwo wafataga mu kanya nk'ako guhumbya ibice byinshi by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuryango w'abibumbye nawe wamaze kugaragaza ko M23 ifite imbaraga nk'iz'igisirikare cy'igihugu cyiyubatse. Kugeza ubu M23 irabarizwa mu bice bitandukanye yafashe guhera mu mpera z'umwaka wa 2021. M23 igaragaza ko nk'uko bisanzwe yiteguye guhangana n'uwari we wese wayishotora. Uyu mutwe usobanura ko imbaraga zose Perezida Felix Tshisekedi yakwiyambaza zitazamubuza gutsindwa mu gihe yaba ahisemo intambara. Byamaze kwemezwa ko igisirikare cya Kongo FARDC, icya Afurika y'Epfo, icya Tanzania na Malawi byo muri SADC bigiye kwifatanya guhangana na M23. Igisirikare cy'u Burundi kitabarizwa muri SADC nacyo kizarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni intambara ngo ishobora kugira isura nk'iya kabiri ya Kongo yabaye muri iki gihugu kuva mu 1998 kugeza mu 2003. SADC izaba ihagarariwe n'ingabo zibarirwa mu 7,000 ziyobowe n'umusirikare w'ipeti rya Major General wo muri Afurika y'Epfo. Izi zikazamara muri Kongo amezi agera kuri 12 ashobora kongerwa mu gihe intego nyamukuru uyu muryango wihaye zizaba zitagezweho zose. Ese ubundi intambara ya kabiri ya Kongo yo yari imeze ite? Iyi ntambara yatangiye nyuma y'umwaka umwe Laurent Desire Kabila wari umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa AFDL afashe ubutegetsi. Ni ingaruka yo kuba yari yaratangiye kwirukana abasirikare n'abanyapolitiki bakomoka mu Rwanda no muri Uganda bari baramufashije gukura mu mbuto ziseseko ku butegetsi. Kabila yirukanye abanyarwanda n'abanya-Uganda yitwaza ko bashobora gufata igice cy'Uburasirazuba gikungahaye ku mabuye y'agaciro. Ni urwango rwatutumbye mu buryo butunguranye kuko keretse nk'abahanuzi ngo ntawashoboraga kubona ko uyu mutegetsi yafata iki cyemezo. Umutwe witwaje intwaro wa RCD Goma wayoborwaga na Dr Emile Irunga Karambo watangije urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bwa Laurent Desire Kabila. Bwari bushyigikiwe n'interahamwe zahohoteraga abanyekongo b'abatutsi, washyigikiwe na MLC ya Jean Pierre Bemba. U Rwanda na Uganda nk'ibihugu by'ibivandimwe byinjiye muri iyi ntambara yo kurwanya ubutegetsi bwa Kabila binyuze ubufasha bwabyo muri RCD na MLC. Byari mu rwego rwo kurinda umutekano w'abanyarwanda nk'igihugu cyashoboraga kugabwaho ibitero n'interahamwe. Muri Kanama mu 1998 ingabo za Laurent Desire Kabila zambuwe ikigo cya gisirikare cya Kitona, zamburwa n'icyambu cya Matadi cyari ingenzi cyane. Abasirikare b'u Rwanda na RCD banafunze urugomero rw'amashanyarazi ya Inga rwamurikiraga umurwa mukuru wa Kinshasa. Kabila wari ukomerewe nawe yiyambaje ibihugu byinshi ahera mu bigize SADC birimo Zimbabwe, Angola na Namibia bimufasha guhangana na RCD, MLC n'u Rwanda na Uganda. Ibindi bihugu bigize umuryango wa SADC byo byarifashe byirinda kwivanga muri aya makimbirane. Ingabo za Zimbabwe n'iza Angola zahawe misiyo yo gusubiza inyuma uruhande rwasatiraga Kinshasa, zibigeraho muri Nzeri mu 1998, ariko intambara yo irakomeza. RCD, MLC, u Rwanda na Uganda bikomeza kugaragaza imbaraga imbere y'uruhande byari bihanganye. Kuva mu 1999 ibihugu byari bihanganye byagiye byumvikana ko bihagaritse imirwano, ariko nyuma bikongera bikayubura kugeza ubwo muri Gashyantare mu mwaka w'2000 akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kafashe icyemezo cyo kohereza muri Kongo ingabo zo kugenzura uko amasezerano y'agahenge yubahirizwa. Igisirikare cya Kongo cyacitsemo igikuba mu mwaka w'2001 ubwo Laurent Desire Kabila yicwaga arashwe n'umwe mu basirikare bamurindaga. Umuhungu we wamusimbuye ku butegetsi Joseph Kabila yagerageje kumvikana n'impande zari zihanganye n'umubyeyi we. Igitangazamakuru cyo mu Bwongereza cya BBC cyatangaje ko mu Kuboza 2002 u Rwanda, Uganda, Angola, Namibia na Zimbabwe byasinye amasezerano yo guhagarika intambara. Mu mwaka w'2003 bicyura ingabo zabyo zari zihanganiye muri Kongo. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubutabazi IRC
mu bihumbi 2008 wasohoye raporo yasobanuraga ko nubwo iyi ntambara yahagaze, imirwano yitwaje intwaro hagati y'Abanyekongo yo yarakomeje. Yari yatangaje ko hagati y'1998 na 2007 hapfuye ababarirwa muri miliyoni 5,400,000. Gusa kaminuza ya Simon Fraser muri raporo yitwa Human Security Report Project ndetse n'ibindi bigo bikora ubushakashatsi byarayivuguruje. Yahamije ko iyo hifashishwa uburyo bwiza bwa siyanse bwifashishwa mu gukora ubushakashatsi, iyi mibare itagombaga kurenga miliyoni 3. Nk'uko byagenze mu ntambara ya kabiri ya Kongo tumaze kuvuga, kuri ubu ibihugu byinshi bya SADC byifashe nanone. Nubwo SADC igizwe n'ibihugu 16, ariko 3 nibyo byemeye kujya gufasha ubutegetsi bwa Tshisekedi kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kohereza izi ngabo muri ubu butumwa gushingiye ku cyemezo abakuru b'ibihugu bya SADC bafatiye muri Namibia muri Gicurasi 2023. Imiryango mpuzamahanga itandukanye irimo n'uw'abibumbye yo yamenyesheje impande zihanganye ko ibiganiro byonyine ari byo byahagarika iyi ntambara. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community nawo wagaragarije ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buryo bwonyine bwahagarika iyi ntambara ari ibiganiro. Ibi byatumye ubutegetsi bw'iki gihugu burakazwa n'uko ingabo z'uyu muryango zari zoherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru zanze kurwanya M23 buzirukana mu Kuboza 2023. Kugeza ubu hari ubwoba bw'uko ibihugu by'akarere nk'u Rwanda n'u Burundi bishobora kwisanga muri iyi ntambara, bikiyongera kuri Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi bihagarariye SADC. Izi mpungenge zagaragajwe n'intumwa nkuru y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Kongo, Bintou Keita. Bintou Keita mu Kuboza 2023 ubwo yari imbere y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano, yagize ati umwuka mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda warushijeho kwiyongera, ibintu byongera ibyago byo guhangana gisirikare ndetse hakaba hakwinjiramo n'u Burundi. Iyi ntambara ishobora kuba ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO nazo zaratashye, kuko ubutegetsi bw'iki gihugu bwafashe icyemezo cyo kuzisezerera mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024 buzinenga umusaruro muke. Ni ubutumwa bugiye gushyirwa ku iherezo nyuma y'imyaka 23.